Pa to je samo jedan u nizu potpisanih sporazuma o pravcima saradnje naše dvije komore, odnosno privrede Slovenije i privrede Crne Gore. Danas smo potpisali protokol o takozvanom implementaciji e-računa u Crnoj Gori, koji ćemo vjerovatno imati u narednom periodu od strane slovenačkih kompanija, a mi smo kao komore dogovorili da pratimo to sa aspekta privatnog sektora upravo današnjim potpisanim protokolom. Mi pričakujemo, da bomo s tem podpisom še poglobili naše zelo uspešno sodelovanje med obema zbornicama, s tem, da v tem primeru je takšen sporazum zelo ozko orientiran na e-poslovanje, kajti področje elektronskih komunikacij in pa poslovanja preko elektronskih medijev je neke vrste bodočnost in kjer smo mi v Sloveniji relativno močni in tudi so bistveno manjša sredstva potrebna za implementacijo v enem prostoru, kot je recimo Črna Gora.